नेपाल भाषा साहित्यकार पूर्णकाजी ताम्राकर चयाटो नापा सोचम विदेशी पलाटे मुजो डिए नांगो सप्टे चंग चुसु बनिको चले त गुपुको चुसु बन्टेना त चुसु शीर्षक नाडो सन्ध्या भौगोलिक व राजनैतिक अवस्था थु चुसु ठुक्टन यही नेपाल सिक सन्ध्या क्षेत्रफल अटिक टरंग देख प्राय ठो डे छगले गुया गु जाया चंगडो ठन तस्क माथा वंग जग्गा जमिन सापे मोजग दो दहे मरुग न मखो तर ठन दया चंग भर्या रंग मैदान गर्के कुइना फाट काला फटा टिंगरी मैदान आरी मुक छुया उब्जनी मरुग फिव अर्थात मरुभूमि जाचन उकिसन ठोडे तस्क तापा सुदूर उत्तर पाखे लाउज्या यन्ते ध्रुव सटिगले असाध्य चुक्या चन उकिन थन प्राय ना वांग सीमा स्वामा झाडी व वन जंगल मोहेजग दो अपायना ठनिय गु ब्याक नांगा जाचन चिकुला जो छिन थनिय गु च्वाफु फनाचुनी अझ ताला चिकुला दचियंग च्वाफु फनाचुनीका आपला हिमालय ठण्डो हलिमे दक्षे तजाको सरमाठ नेपाल जुसा तो नेपाल व सन्ध्या दोटी सीमाना जुया दनाचुङ दो समी पिन्छ ठुके त झोमलुङमा टाइगु जुयातना न्यूजील्यान्डमा मिस्टर हिलारी हो नेपालमा टेन्जिङ सेर्पा जुपिन्छ टके नापा ठुके पलासना गया ट्याकिङ हो सुनाहा गे मफुको ठो गुचो ख ठुके नापा गुले पर्व गाउ इप्न्यो अमूल्य जान भो काट्नु गल त्यहाँ ब्या गया मखो ठुके आटक न गुलखे ठो गुचो गए त कुट या आफ्नो जान बराबर कया आवा चुङ अटना थप्ने जिउ जाने जोखिम फया साहसी परपटा रोए पिन पुच पुच डेन्ड स आफ्नो ढेब खर्च ना पर्व गाउ या चुङ पिन्दो ताते ख ख तामल तासा समी त ताउ चाहिँ सन्देश मनु त ताउ ख समी नि त ताउ मखो ताते ख ख तामल तासा समी त नापा परापुरो काले चीन मादेश अडिने लाना चुङटाइ सन्देश चिनिया पिन्ट सेटेस पम्बु वा जिन्दाराई पम्बु वा जिन्दाई अटक मालिक व्यवहार इम्स चिनिया पिन्ट तस्क हन बनटया माने या इम्ट चिने सामान ढालकी सिक्कय उकि चिनिया सामान थन आपला माग दया तस्क चु जीवन डुब्ले तक लियो पुने रुपे तस्क मो संख्या जुसा चिनिया बने जाइपि दनी सेटेको सहनशीलता बानी चानी रीतिरिवाज चप साहित्य संस्कृति कला कौशल आदि आपला जना चिनिया पिन नाप मिलेजु उकि ठोको मिखा स्वेबले सेट नाप चिनिया पिन अन्तर्गत लाना चंग खण्डो परन्तु चीन ठगो भर्या रंग दे कोजे व कोगा मफ्या संयुक्त राष्ट्रसँग मान्यता मब्युसा लिप टोर टक लगातार टिब ठठमा अलग स्वतन्त्र घोषित ज्यावया चंग दे ख टाइगु निनाटेगु दो ख मखो ठोको विषय चिस्न टिफिना ठ्याजिगु ख खय मखो छारासा तो चीन व तिब्बतीय डटी ठव ठ इमु दुनिया मामिला ख गुके चिस्न लाट्या जि मोल अथना ठपे अन नापानसे बन्जे वना चुन नगुले अन ज्या चंग परिस्थिति सोया ठपिन्छ न छ 50 ठुक्न स्वतन्त्र विचार पोंका उचुला नापला समिटेस बोर्जी या बोन धर्म नाला चोबले चीन व भारतीय डटी वे वनिगो नफु नेपा जुया चुन न्यागो सप्रादि चीन फाइयाना अले नसगो शताब्दी वेनसाङ टापे चीनिया बौद्ध विद्वान निम नेपाजुका बुद्ध धर्म बन्ट ईस्वी सम्वत 763 छ पिछु कमलशील च्यागो शताब्दी डटी पाकिस्तानले लागो बौद्ध विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद्म सम्भव अले च्यागो शताब्दी पाके ठौकने बंगलादेशीय विक्रमशील महाविहार वनको यामा उपाध्याय दीपंकर श्री ज्ञान गुमेष्ट सन्देश अतिसाराई ठुपिन सोममा भारत सन्देश बुद्ध धर्म प्रचार यात वपि ख ठुजपि मेपि जिगो अध्ययन मग्ना सिक मपे आपला विद्वान पे ठने तापति लासपाके ठने पाके वपि देफु उबले सन्ध्या त विदेश देश पलामट दिए धाइ समितेस थप्नि देश सोछम विदेश त दुमका ठुक्टा ठुपी सोछव मेउ विदेश वङ न मरो उकिन ठुमस मेउ देश गुली हो गठि थफिका अर्थात उन्नति व विकास तैगु ठुमके छति ज्ञामरो चिनिया पि नपला ठुमीको परम्परा निसे पुला क्वाटु स्वाफु दया चुन उकिम त सेटेस भद्र व्यवहार एगुलो स्वाभाविक जुल किन्तु चीन नेपाल पिन्ट न इमसा नापठे भि व्यवहार या है टाइमला छारा आशा छिसा आपला दुखिया इमटा छु उब्जनी मरिया तस्क दुर्लभ ज्या चुङ न्याकु वस्तु इमटा माक्को फ्रे नाचुना उकिन छिटना इमसा प्रकृति पालन से कृतकी ज्या वइगो नाटा छिट अन विशेष अधिकार बिया अगुलरका कदर स्वरूप मानित बिया टाउडो नापान से अन छिट कर फिल्म वाका निशुल्क स्वतन्त्र बनिजे याका टाउगे दो अन छिगो विशेष अधिकार दया चुन सुज्या छि नेपामी हो समिति डोटेल बाफु जोस छिट छिगो वकिल अड्डा अले समिति त देवसु अर्थात सिंह सरकार जोनायंगा पुरपोच्छ याइ जिसा समिनी कलाटया सन्तान बोस क्या मच ताको छि रैट जिसा म्या मच ताको इमे रैट जी
ठुट सन्देश झिगो निम्ति स्वतन्त्र बने जाना झिस प्रतिष्ठित सुइनिम महाजन पि ढाका सन्देश छौने झिगो निम्ति निट लुया खे ठेम खाथे प्रचुर मात्रा आफ्नो धन सम्पत्ति कमाया बनि जाय चलन चल्तीको बजार जुया छन् नापा आर्थिक मिखा छिट सोकोपाके खासा कुटिवा किरुङ जुका सन्देशे मियङको माल टाल आफ्नो लवडे आमदानी जुया मुख तुझो चुसाबाको ठाकुर बालक डेगले लिग्या मरपे छे राणा शासक पिन्छ ठुके नेपालले उबले ध्यान छया मोबिल सा लेपा ओके भारत यङ हस्बैंड पाके कालिम्बुवा गान्तोक निसे लासा ठ्याङ्क टब्य जिको सुविधापूर्ण लन्डेका बिउले याना छिट लुया खे ठोइ कठाइको छिगो आमदानी मुवान न्याब्ले निम्ति दिनाउन नापा सन्देशमा बल्लाम जो सङचङ गम्पुजे पाले चीन व नेपाल नपा राजनीतिक स्वापु जुगमको पारिवारिक स्वापु दया उपायमछि दंगो शक्तिशाली देश संयुक्त राष्ट्र संघीय दुमठाका निर्बल देश जुगले छि जल खाल सिक्किमिट भारत याङको नुना छोथे चीनको विशाल साम्राज्य ढुकाबले स्वतन्त्र देशको अस्तित्व हलिया बम्बा अथा विश्व नक्साम यावन ठामला ठौटक ठुकेमा डक्ले डिएपीमा शासक दलाई लामा जो ठगु राज्य विश्वना भारतीय धर्मशाला ठुलो शरणका चोङ हेर्दनी ठुचुचु थने कोचल ठ डिसेम्बर 4 डन 9 ल्या 26 ठेला 406 नेपाल समर 422 जिल्लागा एक एगोप चाहिँ डिसेम्बर 4 वापटे प्या होजुल फे सफोया छिगु च्याप्टर शीर्षक दो सन्ध्या धार्मिक अवस्था ठो ठस्न्याई समिते नापिय धर्म फुटप्रिन्ट माने एक बोन धर्म ख थुपी नापमा छिस जाना ठुम्टा मानेना लेटेका टसा अटिको सोजा व शुद्ध बुडुज्या ठौ मय लासमेट न तेना नेक्ट बेर मरो अले हाक्न ठुम्टा कोकी ठुना हेपे यासा छुरा लिकिया खठ थपनी बेलिटा स्याट न बेर मोर्पी जंगली व असबिपी खटपी छगो जमाना सङचङ गम्पो ठनीमा जुजु घुमेस न ठगो पाले चीन व नेपाल त हताले बुका निगुले जेसेपे निम म्याम जपी स्वेत तारा व हरि तारा इपाएना जवा खटे डठी ठग मूर्ति टचकन ना जाउ झोखाङ गुम्बा सोनावम शासक ख ठुम सुरवीर जुजे खवे डिम हरि तारा तामा नेपाल जुजु अंश बदमे म्याम मेजो बिराङ्गना प्रकृति देवी थन कोसै रुपे छम बुद्धै मूर्ति सहित जोनावको बुद्ध धर्म ठगो ज्वाजलिमान प्रभाव सारा समीपिन्ता डिचिटेना ठका झाला तालकन्जना कठ संसारे विदेश देशमा पलामटको देश गन्टुरका न्यसा व देश सन्धे खटामा समितेस नेपामी छटैत जग विदेश पनि थलखेल राख्ना मट ठिकलैका तेगो अंग्रेज तेगो कूटनीतिक जास छौटोटा हिन्दुस्तान सहित मेगो सारा देश पनि त म्लेच्छ व नास्तिक रुपे नाला इम्स थपनी अपवित्र देवभूमि लासा ढुक्या मोटौ ज्याचन नाप पराफ्रो काले विदेश चाहिँ हिम्मत ना सन्देश दुआउनीको तेगो जोखिम पूर्वक थपिन जान टंकेको बराबर ख तुझको पुला जमाना लासा बन्जेमे नेपामी साउ धर्ममान तुला दुजे पाखे पण्डित राहुल शंकरित्यान जो भेसिला नेपामी ज्या ठौ जान पाल्टे पाना लासा चाल अन दिया ठमा फुक्ट अनि अनेक पुला रीति ठिटे पुलाको बौद्ध साहित्य संस्कृति आदि ठगो समृद्धि विषय माला सोया लुका तिब्बतमे सवा वर्ष दैको सपो छौ सोया पिक्याडल चोखाङे दुआ छा मात्र अनबुन्चाका टटफागो लुन्डेवे ख्य गुम्बय अंगले व ठामे ठाठसे किनाचुङो बासजुको नुतना ठो बिहार दोसिद मयक फुला जिमारका ठिका कोचनादल बुद्ध जीवनी व बुद्ध बचनामृत परिपूर्ण निगो टटपको बौद्ध साहित्य बाङमय ठुको ज्याचुङो कंग्युर व टंग्युरिया दुगेङ डोला सुयोग्य नापनाप अन्य गुल्खे सप्रमाण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यमाला लुइका प्रकाशे हयादी गुली लिबुएको छम अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त धुरन्धर विद्वान अन्वेषक ढाका ठगु ना अमदियाना छल ताते ख मुखजुको मोस्यो सधे न्यंग अटिक ना जागो ठो च्वाखाङ गुम्बा ग्याबो सङचङ गम्पुजु नेपाल नेपामी कलाकार पि छिकेना इम्पाखे डेको खट याटौ न्यना तर प्रमाणित कथा पुष्ट जुइको गणन ठोख चुयाटौ खनमुरो छिटा नेपालले ठे छु मनोसे ड्यालना ड्यट स्वा छाया सिनटिका जाकी पूजाको चलन अनमोरु धर्मे यपे श्रद्धालु समी भक्तजनपि निठन ग्वा दिएको या थपिन छ कोचका नस्वा ढु सुम्पोए ताम्पोए चाका दक्षिणा छाया साके फिवा याना ड्यट खारा कोकाका दर्शन याना हुने याथास प्रचुर मात्रै ड्य न्यने ज्वाजल्यमान ज्वा घिहरे चाका टौजको जी खना इमे टच फुजा ड्यटा आफ्नो मोटुको टी खाव व कुए चिया लफुन छाया चुलु पाइ गुजाचन तन पूजाले लाम जपन छ चोक चिन्यने झोलक फेट्ना च्याटो टन थपिनको विशेष प्रकार ढु ढु भादन धना भ्या भ्या मोवाली व पेटा फुया निति पूजा जना चुना बिजय
छिटा टेस्टरडे वस्तुल पिण्ड ठन जलपान व भोजन सुनाना याका उइगो चलन जिल गुनन मखना बरु किन्ट अलग हे थपिन छे बनायंगा श्रद्धा व गच्छ अनुसार दान ब्या थपिन सन सोया यो थे टोन बिकान जलपान भोजन याना धर्म पूजा याका टेगो चलन दो तो चोखाङ गुब मोलाम जोचे गेटम्बा अर्थात दान याइले नि छोडो श्रद्धे लामजु पिन्ट झोलक फेरका बिछिङक गजब नक्सा ढेका टौ याजना चुसु थनिया कोचल ठुचुसु डिसेम्बर छ्या वापटी डोन 9 ल्या 27 ठ्योला 407 नेपाल स्मर 1122 जिल्गा दुई पत्रिका प्यावा या चुङजुल